never stop me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting town. Yeah! On a bad day, on a good day, I don't need no sunshine, 'cause I'm dancing with the rain. Ćao, ja sam Viktor i kao što vidite, evo me u Milanu. Pogledajte samo ovaj prelepi Duomo. Elem, danas nema sajma, tako da ću ovaj dan iskoristiti da pogledam kako se parfumerija ovaj grad pruža, a i neke znamenitosti. Vodim vas sa mnom. Ok ljudi, upravo sam došao iz najveće parfumerije u Milanu, ja bih rekao čak i u ovom delu Evrope, to je neverovatno, ne mogu da setim tačno imena, bit će na ekranu, to je poslednja parfumerija koju sam snimio. Ispred, naravno, bio sam prvo u Armanijevom butiku, probao sam Armani Privé liniju, tako dobri parfemi, ja ne mogu da vam opišem, znači polako imam osjećaj ću postati Armani Privé, fanboy kao što sam i za Kilian i za ostalo, znači Armani, probao sam Chanel privatnu liniju, isto neverovatno dobri parfemi, bio sam u Chanelovom butiku, ali kada sam ušao u ovu radnju, bit će ime tu. Naravno nisam mogu da snimam, zato ne možete ni da vidite, ali samo pogledajte ovo. Pogledajte koliko ovde ima blotera i to je pola onoga što sam uzeo. Znači ja ne mogu da opišem koliko je Milano je raj za parfeme i pritom još nije počeo Exans, tako da mogu samo da podelim samo da je ovde neverovatno dobro. Probao sam neki retki parfeme kao što su Creed, Viking. To je bilo to što se tiče prvog dana. I stvarno je drugi dan. Prvi dan je prošao nerealno dobro u Milanu, jeste, padala je kiša, nisam mogao sve da snimam i bilo je gužva u metrou. Međutim, neverovatno dobro, probao sam na stotine parfema. Mislim da sam probao sve parfeme koje sam u životu zapravo želeo da probam. Ovde u Milanu imate bukvalno sve, ali bukvalno. Elem, danas je prvi dan sajma, tako da vodim vas tamo i vidjet ćemo šta ću uspjeti da snimim. Vidimo se. I evo ga razlog, sam u Milanu, najveći sajam parfema na svetu. Mnogo se srećam što sam ovde, a sada vas volim da vam pokažem šta sve ima ovde. I sada smo na Acqua di Portofino štandu i ovo je njihova postava, sjajni letnji parfemi. To ono što mogu da vam kažem, naravno moj favorit jeste Acqua di Portofino Sail koji bukvalno miriše na more. Ovo je njihov novi sa grejpfrutom, neverovatno dobar. I ovo je njihova verzija note, novog modernog parfema i glavna nota jeste nota masline, tako da sjajno, definitivno kad budete imali prilike obavezno probajte ovaj brend.
Ovdje se bukvalno kao dete u prodavnici slatkiša, ne znam bukvalno gde da krenem. Na štandu Oliver Burbana imamo jako interesantne bočice raznih boja. Za sada najinteresantnije. Dakle, kao što sam rekao, svaki parfum je inspirisan nekim kristalom i ovde Oliver izložio svaki kristal i svaki parfem koji je inspirisan. Takođe, pozdrav za moju drugaricu Sanju koja skuplja ove kamenčiće. Kapiram da je ovo njoj interesantno, super, tako da i sjajni parfem i sjajan brend. I evo nas drugi dan u Milanu, sad idemo da provirišemo još tonu parfema, ima da bude nevjerovatno, pa vidimo se tamo. Sa mnom je Meni sa kanala Kjaske Ced, sigurno ga znate, on je jedan od boljih, bih rekao zapravo najbolji kanadski youtuber o parfemima, tako da Meni reci jednu reč na srpskom koju znaš. Jebi ga! Evo ga jedan od najlepših štandova, Spirit of Dubai. Prijatelj Edis mi je pričao o njima i pohvalio se kako sjajno mirišu, tako da mogu vam pokazati, ovo su njihovi parfemi prve generacije, neverovatno mirišu. I ovo je njihova druga generacija, budete samo detalje na bocama. I evo nas na štandu Hubigana, inače jednog od brendova koji su, da kažem, prvi uradili neke stvari. Konkretno ovdje imamo dva parfema koji su definitivno prvi svog tipa. Prvi jeste, možda ste čuli, Fougère Loyal, prvi Fougère parfem, da kažemo muški parfem koji miriše na berbernicu, pa tako se zove, znači Fougère, evo. I prvi parfem koji je imao sintetički molekul u sebi. I drugi parfem koji imamo ovde, mogu da izgovorim ime, evo ga ovde. Ono što je interesantno za ovaj parfem jeste da, evo što ga je nosila princeza Diana na venčanju, to je jedna interesantna stvar, a druga interesantna stvar jeste da je iz 1914. ili 15. i ovo je prvi parfem koji je imao više cvetova u sebi. Znači, uglavnom su parfemi imali ili iris ili ružu i samo su tako zvali parfemi, međutim ovaj parfem ima preko 120 cvetova, tako da veoma lepo miriše i definitivno sjajan parfem. Nakon njega su došli i Chanel petica i Mitsuko, Guerlain i tako dalje i tako dalje. Brand se zove State of Mind i ne samo da imaju sjajne bočice, znači bukvalno želim da imam svaku, nisam ni pomirisao svaki, nego je veoma interesantan način da se proba parfum, nema blotera, nego se uzima lepeza, svaka ima na svoje ime i onda bukvalno sebe ohladite i probate miris. Keep talking good, keep talking sweet, keep sugar raw, baby. I got you good, I got you sweet, got you on hold. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. Keep moving fast, keep moving slow, keep rhythm my baby. You got me good, you got me sweet, got me on hold.
Baby knows what I want. Baby knows just how I'm feeling now. You got me locking, popping, stopping, rocking, freaking, I'm freewheeling for a while. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. My baby knows what I'm all about, what I'm all about. I may be here, I may be there, I may be gone, baby.